Һаумыһығыҙ. Уҡыу йортона килеп ингәс үк, бинаның эсе яҡты, матур булыуы, стеналарҙың зауыҡ менән биҙәлеүе иғтибарҙы йәлеп итә. Уҡыу, учеба, учебное, йортона, учебное заведение. Килеп ингәс, когда входишь, килергә приходить, ингәс входишь. Ук, то есть сразу же. Бинаның, здание, эсе, внутренняя часть. Яҡты, светлый, матур, красивый. Булыуы, булырға быть, булыуы, то, что есть. То, что здание светлое, красивое. Стеналарҙың, стен, зауыҡ менән с, зауыҡ менән со вкусом. Биҙәлеүе, то, что украшено, иғтибарҙы, иғтибар, внимание, иғтибарҙы йәлеп итә, привлекает внимание. Һәр килгән кешене Мәләүез күп профилле һөнәри колледжы тигән яҙыулы стенд ҡаршылай. Һәр, каждый, килгән, пришедший, кешене, человека. Мелеузовский, күп, много, профильный, һөнәри, профессиональный колледж. Тигән, то, что написано, то, что сказано, яҙыулы, яҙыу, надпись, яҙыулы стенд с надписью, ҡаршылай, встречает. Шунан ишек эргәһенә ҡуйылған электрон табло күҙгә ташлана. Шунан, потом, ишек, дверь, эргәһенә рядом с дверью ҡуйылған поставленное электронное табло, күҙ, глаз, ташлана, бросается в глаза. Бында